Methang ahem arpong along kenangsot alamthe chetok thip abangphu kumat lo pulotang te lake baduta kalilo amreng MSC constituency lo jirkendeng iruipen kechua hithia dungamat kido phangchwa rongmekar borsing tiso henlo inut rat cyclem bangphu ahurisia poralang li socheng BLCC chairman ta khipon longlo na penjirkendeng lemsolong ta chairman khipon tang abangphulo Kidam tang surihini la truksian ingkan amreng MSC constituency long penta BJP candidate mansi kilik chepate dun abang phulo BJP kang du vo kapor hursi alangli MSC ki thor dun ahutke vote surihini ra pharoplira chokner kep an chepalong ponsi remnang do alangli rempon det pustami rat asai ke claim ington pon pesi nonanta rat asai ke claim pon bomla alangli arpong along kitok pon ke puhenlo Asamarlo MP seat ko ando naso insurance arpong along tokponlo seat ke creepy ini mesti ramai tegar bengno isi politik penang mesti sia district penang si district ke emosi nama mesti mesti ini program solo nabelo asi non la tentang kami selalu mesti siam sama solo lo siam sama panda non saya bitekna sila mangi ta Ay pancur po, parang panta, parang puro po to, pwede lagi. Pancur. Langimen kan? Disu. Orang kan kopi dia politik no cara belum kopi. Tuh. Lipi no tuh. Lipi ben tuh. Tapi nang li la arpong la hai long pen isi ketok mesi ang so pudak than plir ji mala la Assam number 14 lahai putak thani ma nai ka isia tai omo ti ke ono jalo ke Assam long bangkre PMP do ko lang sedak macam ni no MLA bangan sekitar madak son sekitar padu no Kironi pen mohanteron carbing long life